الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami si ikwagama Islam, miya karanir katanud nagyang kai ulan-ulan na Ramadan. Pagani ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala apalaya tanud na misampay sa giyang kai ulan-ulan na babarakatan. Sa katanwa mga Muslim na titudun na kumadakal, kailangan makanal tanu makapantag sa giyang kai ulan-ulan na Ramadan. Mga pada kailangan akatukawan tanu makanal tanu nagyang kuto kapakasul nagyang kuto ulan-ulan na Ramadan. So mga ulama tanu na miyaw sayran agyang kuto akaketukawi tanu sa agyang kuto kapakasul ulan-ulan na Ramadan na adna mga ukitian. Paganay ukitian ng mga pagarya nagyang kuto ru'yatu hilalihi may lay suulan. Aya dalil nagyang kuto akatru wallahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Mga padsagyang kuto maana niyan nasa tawat tigu wallahu subhanahu wa ta'ala arautanian anta aka kasuksian yan nagyang kuto ulan-ulan na Ramadan na pemuasaan yan agyang kuto ulan-ulan na Ramadan. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakat ru'yan sumu li ru'yati. Pusa ini watigi nagyang kuto bulan a Ramadan sa agyang kuto kailayan yu si iku ulan. Sa tao amay lay niya nagyang kuto ulan. Sa kanyan din mismo, ginawa niya ni miya kay layron na minipaliugaton agyang kutwa kapamuasa iniyan si iko bulan a Ramadan. Ikadua ukit mga pagarian agyang kuto asyahadatu ala ru'ya. Adna tawa makasuksi amele niya nagyang kutwa ulan. Udi nagyang kutwa adna taw amat ru'yan. Mapanutulian na mele niya nagyang kuto ulan na pemuasaan nagyang kuto ulan-ulan na Ramadan sabab sa nagyang kuto kailayan yanon udi na kiasuksiin yanon agyang kuto ataw na isa asifat yan nagyang kuto mauntol mukallaf gyang kuto kiabaligan na perhatian tan wagyang kuto katiruan yan o nagyang kuto amele niyan suulan. Aya dalil sa nagyang kuto amyaw lawla si ikumasaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pianutul udi na Pitero o Ibn Umar agyang kuto masayran na sumangataw na minyatasiran sa agyang kuto ika-20 Agusyaw si ko Sha'ban na minyata sa mga sahaba radiyallahu anhum na su Ibn Umar na pianutulian si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam as kaniyan na milay niyan suulan. Na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piamuasaan yan agu inisugo yan si mga tawag yung kutwa kapusayran. Ikatalo kita mga pagarya nagyang kuto katarutu patanu si iko ulan-ulan na Sha'ban at 30 gawi. Iya subituan tanu sa kasumpurna. Ayaw kitiyan mga pagarya na igira miyaw maagyang kuto ika-30 si iko Sha'ban na dikilay agyang kuto ulan. Agyang kuto di niya nakakilay na daa makaalang sa agyang kuto kakilay yaon daa makapalagubon o di nagyang kuto susalaka wa makaalang sa agyang kuto kakilaya sa agyang kuto ulan.
Aya dalil nagyang kutu katru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا. Matana tigu Nabi aya bilangan nagyang kutu saulan na 20 agu siyaw gawi na uba kanu pamuasa taman sa maylay niyo suulan. Na uba kanu buka taman sa dinyo maylay agyang kutu ulan. Upama ku kadilungan rakanu agyang kutu ulan, faqaduru lahu na diyang kaani wa tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya mamaan nagyang kutwa katru nabiya uqduru lahu nagyang kutwa katarutu patanu si ku ulan-ulan na Sha'ban sa 30 gawi. Ya panutul sa gyang kutwa hadithu Abu Hurairah fa in ghummiya alaykum ash-shahra fa'uddu 30. Upama ku kadilungan rekan wagyang kutwa ulan sa gyang kutwa ulan-ulan na Sha'ban na bilang kanu sa 30 gawi. Ginan mga pagariya ukit sa gyang kutu di tanu di kapanyata udi na gyang kutwa kap katukawitanu sa gyang kutwa kap pakasul da gyang kutwa ulan-ulan na Ramadan. So miyaka lebu-lebu dutu di kailangan ubat tanu kumparik sama da kalasagyang kutu di tanu di kapanyata. Paganayro nagyang kutu amaylay suulan. Ikadua nagyang kutu adna makasaksi amaylay niyang suulan. Na ikatalo nagyang kutu kaganapatanu sagyang kutu Sha'ban ulan-ulan na Sha'ban sa 30 gawi. Balasangkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakal amapya. Na miraut tanong sagyang kaiya ulan-ulan na Ramadan na ipanganduot tanong yaya sagyang kuto ang mga padudi na mga pagaritan wa mga Muslim. Madakalatan to si iku mga pagaritan wa makakailangan nira na katukawan nira naya na ipanganduot tanong kiran gulalan sagyang kuto kisyaran tanong sagyang kaiya video. Balasangkan wallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.